Deh, woi. Ah, bener. Jaket aing kah? Wah, detik-letik ya benang ya. Berikan dah. Oh, mang minta maaf tuh, Siapa maling, letik-letik maling jaket aing teh. Paina buka puasa pakai naonnya apa yang takjil bubur kacang hijau si piraka mana deh ge wah mantuan indung acan ih kedeng kaburu-burit pasti kacang tel si hidung baik ulina rungu barang anak aja gelo baik mana nih iya budak cerita Ira di mana Tadi mentas iya nanti bebek US sebelah jim neng nggak coba ge mikiran wakadinya baik pen logo ini nama suku gelo pen logo masya Allah. heh kiura pengen sebulan puasa geus dia mantuan mah heula ge di dapur naon mikiran jam kos kitu kedenyin pembukaan jeung naon kesalah dibae cara kamari aing teh nyin pembukaan mudat adat Atuh makin ina memang pembukaan naon makin naon dibantuan dia puguh nyina yang naon naonnya nyin rujak beh heuh rujak nyin rujak di dahar lo dibikin kasih hidung mual aing ge duit menang pameren nganjang momen tadi itu kakak bogoh kena lomba gaji mana kain kunang gelo lagi kan masya Allah geus ya ieu nanti mah ka mana kela iya jajeng ke siap-siap sore iya buan atuh yuk ayo Wih, masyaallah. Haridang ati panas ya. Mun mandi mah ngeunaheun ya di mana aya sumur siuknya. Ini haridang kieu ya. Duh. Panas nean sumur ya. Nah, sumur siuk. Mandi aing lah haridang kieu. Jaket aing teh di mana ya? Jeung si jaketnya. Aduh, ya lamun leungit ieu jaket. Kasiatna loba jasa ieu. Cicing dinya aing mandi ieu. Lebas ya kosan puasa. Puasa lain mah. Emang sia. Nah, saya mas ya. Sia kan puasa. Bisa nama udang lah. Udang kan aing. Saya bisa ke udang. Paling mau aing mah gede. Ayo tuh. Ya berat deh. Aduh saya cocok yuk. Bagus sih jaketnya. Pakai Wih, gede teuing ieu mah. Coba di siapa pakai. Mah itu. Coba. Sugan mah ibu balik. Nah, pas di siapa mah. Baik yuk. Yuk. Emang Indonesia. Pan ayo jaket aja mana? Ke mandi. Panggaian yuk. Yuk. Ayo. Is jaya pakai mandi mah. Naon? Naon sih? Mandi. Minum meureun. Nginum sia budak-budak ngaludak. Ih jaket mamung lain. Sia eta jaket aing tuh pake budak-budak. Jaket memang lain. Siram saya ku aing yo. Kabur ang, kabur. Kelala lupatan. Bangsat teh budak. Baju aing sah. Woi. Woi. gimana naonan lubuk-lubuk saudara ih benernya lu Sorry. di mana ya bang Pulang di situ. terus naon Tah si Bobo nyokot jaket anu keur mandi di ditu. oh si maling jaket siap puasa maling jaket balikan Panjang nyalakan aing. Panjang nyokot. siap jadilah ribut gitu jaket saya emang ya Tuh, nu keur mandi tinggal. Teuing teh nyaho lah. Woi, jaket aing mana woi?
Iya aja mana? Kabur. Ada tak budak. Woi, kakek aing woi. Ah, bener. Apa ieu mah suwe jas. Eta budak. Naonna dia itu si Mamang. Lebih kan enggak? Panas sih, Pir. Si puasa tuh. Insya Allah puasa. Puasa awas ngalah benteng puan di kebun sahanya. Ini Mamang siapa pancan can asak. Anu mang ieu teh ta, anu ieu teh. Oh, anak ieu teh anu sahanya. Pokoknya si dugong lah. Meureun eta tah. Sebenarnya boga geus ka si dugong minta. Ih, mak. Bebek kues ke mana sih? Ih, kang sina bebek kues bae. Jangan benteng puan meureun. Ih, atuh benteng puan make keudeuh karena kieu panas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Fira, tolongan emak atuh ih. Aduh ma, pugu pirage nyeri. Ih emang lagi. Hai, coba tuh ke dia di tolongan. Tas eta tadi. Tidak ta. Ngaram jadi dugang. Udah digalakan aku aing neng ya. Bageran. Puan. Mata benteng puan itu. Udah. Galakan lah minta puan. Awas ya. Temen aing lain minta benteng puan kanyana. Siap boy. Dugang. Aing. Anak dagang, kadieu geureuh. Tuh, awas. Aing budak-budak tuh maling ke jaket aing tuh, awas. Ya Allah, Pira, ieu aya naon sih nasibna kos ki amat sih. Tadi masa Allah geus ku budak leutik, geus ku bapak-bapak. Masa Allah aing da kieu nasib. Ku minta ampun. Hayo. Eta si dugong. Hayo geran. Dugang. Coba aing minta benteng puan. Kira-kira punya budak leutik paling jakit. Ya baik. Kamari bonteng puana cenah di paling. Eta sia. Heeh. Piraku eta di paling. Naon ada gudug-gudugan? Ai sia dekan. Ya kan budak-budak budak ya. Kita di urang di jorogan bae. Budak, emang saya budak, pusat geleutik. Ayo bae, ieu makhluk astral. Eta ding budak. Itu tadi aing ditabrakan bae. Atuh kajen teuing ditabrakan bae. Geus lah. Ya, Mas Allah yang nedak. Baiknya aing mah. Ayo mulai bulan puasa aing mah ngadat. Ayo, siap benang koing. Bobo. Mana sih kau? Bantuan. Aing. Tuh itu si Bobo. Di mana gerak? Bobo. Jaket. Ih, kemana sih ya? Ih. Terus. Jaket aing tah. Wah, detik-letik ya benang ya. Berikan dah. Oh, Mang minta maaf tuh, Mang. Siapa maling letik-letik maling jaket aing teh nyaho ieu jaket wasiat. Oh. Iya budak kita dinabrakan. Oh, bener ya maling jaket ya. Dinabrak ge. Tah, ieu tah gara-gara udah letik tah. Jail Ya iya, jaket wasiat. Oh maaf. Dipaling-paling letik-letik maling jaket gagah ieu jaket. Mang. Maklumkeun budak leutik. Lain masalah kitu ieu jaketna jaket wasiat ieu. Nabrakan batur di Wasiat ya bisa menangkan awewe ya. Geus ulah emosi bulan puasa Coba pakai kentah. Manca amat. Ayo liangan eh. Suka teh liangan. Tuh. Bener siap ini nyokot. Tuh.